Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai vek kule January ni som ni le paruk kania Russia le Ukraine indona awangin mithiam te chuan janlai dar song pahni rik na tur chu sikon som kwa chein adang to ti enan soi Afghanistan chu khowot awangin mi za som ni pali in anthi pha to a in North Korea po khowot hian atuam meka hei mai ni lo hian North Korea hian Sri an tuar le mek ni in alanga ninga chung in khar khip an puang vele ta barmarama sipain thunei na an la ka tangin drugs a hluar le na sa le Russia le Ukraine lam thu thar ngai thang international scientist te chuan khovel in do na le ral thuama mihring te in tlan siat na awanga khovel chiat na rap thak tak thleng thei tura an sut na Doomsday Clock chuan Russia le Ukraine indona awangin janlai dar song pahni rik na tur chu sikon som kwa chein adang to anti Doomsday Clock hian janlai dar song pahni apel chuan khowela mihring chen le na tlak to lo tur khopa chiat na athen don ni inan ngai Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board a hian Nobel laureates so mantela Doomsday Clock ki sangkha zakwa somli pasari atang khan an mangtran to ani kumsang ni som ni atang khan Doomsday Clock hian janlai chu sikon za in atnai to a United States le Russia ten full-fledged nuclear weapon modernization program an kalpuya dangerous new third nuclear aisa an lut chho to anti sang ni som ni pathum Doomsday Clock Science and Security Board Bulletin of the Atomic Scientists Big Tepo in India din munsoin India chuan a nuclear arsenal warhead za somruk vel chu ati chang tlung zela tuna hian nuclear mangthei thlona omsa ti punna turemo thak danglam emo turin delivery system thar an siam me kani leya tanga ka chuadan le tuipuya tanga ka chuadan te an buai puyani anti sikon somkua chau khovel chiat na sana atang chuan dam chung hun aum to Rachel Bronson President and CEO Bulletin of the Atomic Scientists chuan ti hian a soi tun ma a thil la ngai lo huna kan cheng meka Doomsday Clock hun hian chu thil tak tak chu alantirani janlai thleng turin sikon somkua chau huna omta kan mithiam ten an ngai tha lawangai US le NATO tangrua ramtele Ukraine hian in biak na kong sang an neya huai tu te hian an theina zong songa ma la turin kan nge nani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khothangram huai tu ten Russia be pui thang na turat teng an pe ka wangin lom thu a soya ma se rang taka an rama athlen angai ti a soi zantin athu soi thin hun pa ngaya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khothangram te chu long range missile le fighter jet thon turin angen bok athu soi hi US le Germany in Abram le Leopard teng chu Ukraine an thon tur thu an puan nuwa asoi ani Russia chuan he thu puan hi blatant provocation ti en an soi sela teng chu eng anga tha po supply se ti chiat ani tur thu an soi zui ve ngal ani President Vladimir Putin thu puang tu Dmitry Peskov chuan teng te hi ama ami zong song ang bok khan akang don ani ati anman ato hle mai chau ani ti in a soi zui bok Zelensky chuan NATO Secretary General Jens Stoltenberg ne na kan defense cooperation hian thildang masom na angai tu angai ti in a khila Ukraine chuan long range missile le artillery supply azong mek ti a khil bok khothang teng te chu rang taka an thon chua mai ba ka tam tak pek chua ani theina na nora chung mang chuan teng force kan din angaya chutianga teng chak na manga ma kan lak chuan tuna kan buaina ang hi a chuak le to ngai lowang ti in a soi tuna hian Zelensky chuan teng te hi andon nuwa Ukraine Air Force te chu ral thuam lian jok fighter jet manga thuam bel zel chu angai poimo ber ani arin omlain khothang sarkar tam tak chuan
hetiang thil pe khi ando dal thunga Russia ram chunga target te ka nan thona himman ani an hlau hle ani Berlina Bundestag teng ruwa manna king chang asoina German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine fighter jet thon chua ani lo tur thua soi chiang US President Joe Biden chuan Nimin Khan US chuan Ukraine rama M1 Abram betil teng somthum le pakhat an thon don tia puang ani teng pek chua tur thutluk na siam hi Germany an Leopard teng som pali Ukraine indona muna an thon don ti asoi nu darkar engemozat nuwa puana nia Berlin hian Europe ram dang te tan po an ma ni stock atanga German siam teng pek theina kong a hong bok Ukraine hian thatam tak chung chu khothang ram tangruwa ram te chu he man ruwa hi thon turin alo ngen to ani heng US le German teng te hi Ukraine sipai ten chakna an nei theina tur le an ram lua to te an lak let le theina tur turning point ani thu soin afak hle ma se Moscow in arun nu kum khat don aliam nuwa ral thuam tha hi an pedon chau ania khothang ho hian he indona hian Ukraine chakna tur nge an ngai poimo indona rei jok om theina tur an ngai tua jok ti po ngai tua tham tak ani heng teng te hian thlasik laya Russia in be pui an thak tur chu ati top theidon tia soibok US siam Abram teng hi khovela indona teng thaper polania he teng hi ani na ang tak mang thei ture ro chuan Ukraine sipai te training an nei masak angai don ani US dollar million zali pound million za thum som ni pathum US pakai sa hian teng te hi atela recovery vehicle pariat omboka heiba ka hian ral thuam man ruale training le maintenance satana sum man tura tel bokani ma se teng te hian indona mun an thlen theinan thatam tak alama mo arinom White House National Security thupuang tu John Kirby chuan US inventory ya hian Abram teng tam lutuk a omlo ti asoya chutiang ani awang chuan private contractor atanga leyemo ramdang atanga leyemo an ngai dona German siam Leopard 2 tengero chu inventory omsa atanga lak chua anianga thlanni atanga thathum nuwa atheng thei turangai ani betil teng om thei jinga chuan a hlo tling ber pola an ngai ani ral thuam ri tak tak thon tura thutluk na siam hi kar tam tak chung diplomatic in hialna aum nuwa siam ania Germany hian teng thon tur hian international pressure na satak atoka atopa hetianga titura thutluk na asiam angin US point hetiang boka ati ve hi angai ti report aumbok US thutluk na hi Germany in teng anthon theina tur cover pek na tura ruwa man ani em ti zo na changin John Kirby chuan cover ti thumal hi kamang lowang he thutluk na hiana entir chu kan tang ruwa ram tenena kanin pum khadzia ati langani ati Ukrainian crew te chu Germany ya Leopard teng mang turin training pek an ni thuai don ni in Berlina official ta chuan an soi khothang lama tanga teng lei chu Zelensky tan chuan diplomatic coup anga ngai ani lain tholeni khan aram chuan Russia ne tur chuan heng jinga hian za thumtal amamo thua soi Europe ram engemo zatin an inventory ya Leopard 2 teng an neya German thutluk na hian heng jinga then khat chu Ukraine po thon thei ani ti na ani Germany chuan atopa chuan somkwa vel chu indona muna an thlen thei abe sayani Poland chuan Ukraine Leopard 2 teng sompali thon chu adua Norway chuan nimin tlai khan an armor vehicle then khat an thon chu tur thuan puanga engzat nge thon chu an tum tiero an soilo UK Prime Minister Rishi Sunak kai ruai sarkar chuan Challenger 2 British sipai te indona teng lian ber sompali pek ani thu apuan khan UK hi NATO member jinga Ukraine tana tunlaya teng pe masaber ani bokani hei hi BBC in atar lan danani Myanmar ma kum sari chung zet atlak niam nuin opiam siam chuana chuna satakin apung le to niin
UN chuan atar lang kumsang ni pahnih khan metric ton zasari somkua panga vel an siam chuaka kumsang ni som ni pakhata siam chu ain alek ni vel zatina tamle to a sang ni som ni pakhat khan metric ton zali som ni pathum vel an siam chuaka sipain sarkar an paithla kum khan ruihlo siam chua hi adang lam hle a sipain sarkar na an la khan ruihlo thlengina ngong vekani UN chuan hei hi sumle pai lama har satna awang le mihring nun himlo wang ni inangaya hei baka hian khovel puma heroin siamna atana man opiam man asan wang ni inangai he sarkar paithla khian Myanmaram tamjok chu thisen chuana na satak le tual chung indona a hruai luta tun thlenga Myanmar din mun chu kan hrevek mai Jeremy Douglas chuan February sang ni som ni pakhata sipaiten thunei na anlak nuwa economy security le governance lama har satna thleng te chu ain zom khoma san marlam le state ram ri boina tamna muna lo nei tu te chuan opiam chin lama kir le mai lo chu ti thei dang an nei lo ati he thu soi tu Jeremy Douglas si UN Office on Drugs and Crime UNODC ta na regional representative ani nilai nia a report ti chuan Myanmar economy chuan kumsang ni somni panhi khan rampon lamle ramchunga namen lovin har satna atok ti asoya Russia le Ukraine indona le sarkar ngel nget omlo chunjom zel le inflation sang chho zel te awanga ni hei hian lo nei tu te chu an sumlak lu na kong ati buaina sat em awangin opiam popi chin lama akir tir le ani Myanmar hi khovela opiam siam tulian ber pahni na ania Afghanistan nuaya a oma khovel mun rang ranga heroin ral chuak tam ber ram pahni te anni Myanmar a opiam economy hi US dollar billion ni pound billion khatle point ruk zeta lu ani UN in achu dan chuan regional heroin trade hi US dollar billion somvel atling thung kum som kalta chung khan lo nei tu te tan policy thak danglam na project le Myanmar ma sum le pailama mason na tur ruam man na siam ani awangin popi chin na chu atlan niam na samman le ani UN in kumtin opiam survey ania chuan tuna hian Myanmar chuan opiam thar chua apung le to hle a kumsang hi som ni pahnia opiam thar chua hi kumsang hi som pathum nuwa atam ber trumania metric ton zariat som sari atling hialani sipain thunei na alak nuwa UN chuan synthetic drugs siam chua tamjok po ain fiato tun maya hei hian Myanmaram ri hmuna indona na satak kara ral thuam keng pol te sum mu na tur opiam chu athak ta ani mase opiam hian synthetic drugs ain na thok tu amamo tamjoka hei wang hian sarkar paithlang nuwa economic crisis in na tho na mun dang tam tak ati thiang hlim to na rama chuan sumlak lu na in thak dang lam mu nom takani opiam ching tu te sumlak lu chu ni kum khan kg khat zela dollar zan hi somriat India poisa chuan cheng sing ni le sang ni le zariat vela apunga hei hian opiam ching turin mi pui a hi ple chu baka popi hi mamo na asang le a Myanmar hi rui hlo tam tak om na mun poimo takania heroin morphine le codeine te siam na munani report a hian kumsang ni som ni panhi khan opiam popi chin na mun chu mun thuma thena mun khatina punga ram hectar singli le za a apunga hei hian thlai pa ngai ain popi chin a hlok zok ti alan tir chiang via ome kumsang ni panhia UNODC in azir chian na atangin opiam thar chua po ahlut na asan ber laiani Myanmar Thailand le Laos Tamri inzom na mun Golden Triangle anti hi tun ma atang to in opiam le heroin siam chuana mun pui berani Douglas chuan Myanmar ram then om te chuan thilom dan hi an en nona an machona ngaya thil harsa ni ma se heng thil thalo ti top dan hi an ngai tu angai donani ati heng thil thalo ti bo tur hian traditional opiam chin na munami te machon tur har sapna mi in heng mi te an ngai dan tur tele
buai na te po an ngai tua tel turani atibok opium chin hian economics lam angong na sa hle a thai dang chin tir manga chin fel thei ani lowa hei hian harasat na ati zualani tin UNODC Myanmar a country manager Benedict Hoffman chuan a soi thil in thak dang lam a umani lo chuan opium chin le siam chua hi azual zel arin atibok Taliban thunei tu ta chuan thachan vevel liam ta chungin Afghanistan a thlasik khowot lutuk awangin mi zale somni pali velan thito tian soi State Ministry for Disaster Management hupuang tu chuan kumsom chunga thlasik awo ber truma hian anran vul sing sari velan thibok tia soi tranpui tu por rang chuan tun nai hun engemaw chen atang khan Taliban sarkarin Afghan meichia te tlom ngai pola an tho an phal sak lowa wangin na an thok du ri lowa Taliban minister chuan thi na thleng nual to ba se thu an lo ti tluk to chu an ti danglam don lo thu asoi chiang ani disaster management minister ni na chel lailok tu Mullah Mohammed Abbas chuan Afghanistan mun tam tak chu vurina khu awangin tlo po thei ani ri lo ti BBC a rila chan chuan na thok turin sipai helicopter tir anni thuwa soya heti rual hian tlangrama chuan an tum hlei thei lo ni in na soibok minister chuan ni som lo om le tur chung hian khua alum hret to don ni in a soya ma se mi hring le ran thiero an la pun reng thei thuwa soi mi hring le ran thi tam zok hi thingtlang ami te uvek an nia damdoi in le damdoi tha an nei thei lo ani ti in mula chuan a soibok ani tuna chuan tlangrama la cheng mek te kan ngai tua ber ria vura wangin tlangram pan na kong te aping ria konga lir theta nga khowotin achuang te amet hlum mek ani ati Afghanistan a hian thlasik hi ana thin trim rima kumin nero kum engemaw zat nuwa anat ber tumani thung kumin hian thamasa a Taliban sarkarin tranpui tu pola Afghan meichia te tho ve a phal lo awanga an pol te an che du lo na chuan ati zuala mula chuan an thutluk na siam to hi thak atum lawa an ti nge ngai ani thuwa soya ramdang te chuan Afghanistan a Islamic nundan le khosak phung chu an pompui angai jok ni na soi mi paten chan chuan na an thok renga meichia ne na tho ho kher angai lo chung tina mi pa te chu chan chuan na tho na hian an tela meichia mamo na lo tin BBC a khil heti lai hian United Nation po telin tranpui tu por rang te chuan sarkarin khatna akalpui kara na tho thuai dan tur andap mekani North Korea thunei tu te chuan thlasik khowot na takin Korean Peninsula a mek lain anram mi pui hnena khowot uchuak tak alo thleng don ti an soilo anram marlam mun then khat chu Celsius degree som thum thlengin a vot don ti an soilo ka henglai mun hi anrama po are theilai berani ti sarkar radio chuan a soi tuipui kama thina tak a thok don ni in sarkar chanchin bu hian ata langbok South Korea pon khowot tak thleng tur hi an puang to a China marlam point khowot ber truman tong mek bok Japan a po tungkar chawa hian kumsom chunga avo ber trum a thleng ngei don nia soilo kani heti lai hian North Korea bi ka hian khom dan uchuak tak hian eng angana in nge mipuya ngong anei thin khria ta har sa a anram chung thil thleng hi an puang zar ngai zen lo ani riangang North Hamjiang le South Hamjiang province te chu khom dan uchuak tak a thlen tam na thin mun nan nia heng mun te hi marlama ni in anrama province re thei ber te an ni hlom an khopui piang yang ti lo chuan electric an nei chem ema heng province pathuma cheng chung kwa te hian thing le an thlai ro te an tu in ti lumna an mang mai thin ni in NK News chuan ata langa an kongka le tukver te po vote lutuk alu lo na turin sarangin an ping phui thin bok December thla khan Radio Free Asia chuan nikuma thlasik na tak chung khan mitam tak chin hriat lovin an ti asoya an zinga then khat chu ei tur tlak chamwang le khowotin a me hlum te an nia an khua hi
tui khang theina khopa vote ni in ei turawang em ani North Korea hian kumsang khajakua somko chawa Trump atlak nuwa tang khan ei tur kham khop an hu phak ngai meu to lo ni in US Peterson Institute for International Economics Research Analyst Lucas Chuan asoi kumsang hi som pakua khan North Korea hian kumsom li don nuwa khokheng atot mat ber trum mathenga hemi ma lok hian UN chuan North Korean makta duai som vel chuan ei tura puina rang takin an mamo ti asoya hemi kum hian mi pakhatin ei tur gram zathum chau ringin andam hlom ni na soi kumsang hi som ni khan typhoon na tak tak panga in anwai zui le a khopui factory le tuilak na tam tak chia in mi sang telin in le lawan chan ani scientist ta chuan sikle sa in thak na sa awangin khom dan uchuak tak tak vote uchuak ang chi po tiamin hetiang hi athleng tam tol don ni inan soi thole nia khowot tak lo thleng tur puan ani lai hi piang yangin kar le a Korean People Army kumsom sari pangana lom tura anin buat sai mek lai ani heti lai hian North Korea sarkar chuan anram khopui piang yanga thok lama har sap na to ka damlo an pun chawa wangin nimina tang khan ninga chung in khar khip lockdown na puang sarkar thu chua chuan henap na chungchang hi asoi lang lawa COVID-19 shikai noi ani le ni lo po asoi lo mase khopuya cheng ta chu pathian ni thleng in lama tom im turati in an taksa temperature te po ni tin endik thin turina ti ni in South Korea NK News chuan ata lang tholeni khan piang yang khopuya cheng te hian eile in tur lampo anin lam khom na sa ni talan ania ram chung mundanga lockdown hi puantel aniem tiero khiat chian ani lo khovel ram sang te covid thrileng awanga an boi viau lai khan North Korea chuan an rama rikai hi an om lo ni in hun rei tak chu alo soi to a ni kum tir lama khan rikai mu chua an ni thu apuang ve chawani rikai mu chua zat po hi mumal taka tarlan ani ngai lowa ni kum August thavek khan an rama thrileng chu ne ani to ni in an puang zui le ngalani